Abatuura bino kutina ngo haba hatagizire cyakorwa okuzibira enjubwezi okucekereza emisiri yabo borekerire kuterwa rwaranda ombero byo misho twohereza babarinde enjubu bazigarureyo barebe kuba tuyamba turya bashoberwa abakaze bahingire busha abana baza kubure cyo kurya enjubu niziteganisa munonga turara tukumire bicori omaka tukiraramu no kutambura omwazo tokitumana mwana nogira ngo enjubu nebasa kumukwata nizizana omu maka zitushanga omu maka inyanja ikagenda ate inyanja kuyagenzire hata izikwenda niho ziri kureba ebyange byegombora ya kacera ebiri mu kibati Lyanga Katatenga Kachiri Buyonjwa Katete Rwabiruba na Ryakishana nibyo bikizeyo kutahirira enjubu zikabanyangaraza ubumwe n'aba leki mburo bakijaho barambura bare emisire yabirirwe konka tukatungaga kugarukoma hati nkitwa bo kureba bamwe tubanyamwana konka hati wabo giye kibanze mushancho yakusigire hati nkahati no bahotana n'abana no barisa nyendo ngambi eterera henduru bisha batujya ngo tukahambe nako mwanya gwo bisharara nibwo bujuruzo batwire konka twanshabije batwate goro bije batuyambe njoboza muherugari ari kubareba bakizo mwako kwiye twakira omugambirizi w'ekitongoro kya Uganda Wildlife Authority ekiri kujunanwa ahanshonga z'enyamishwa ahanshonga egi. So long as they don't disturb these animals, normally they don't have a problem with them. So we appeal to people, whenever they are having problems with an animal, they tell us. So fencing the lake is not a solution because still you need to go and access water, and in that case still hippos can injure people or kill them. turyomwe turya bashoberwa muri Katatenga Kacera Gasha kwa Sande William Kabaragara.